Pedi fela metsotso go tswa iringela ya pele re a leboga tlheng ka gore o dirile kgetha maleba ka re theletša le hono di kwešetše tša go tšea botse Teddy Pendergrass ye o ikwang ga bjale Don't Leave Me This Way pele ga yona Calvin Ledoba a re lerato laka re a leboga tlhe ka rona le rena go fihla iriela ya boraro le hono hashtag ba le nna go di kgokaganyo tša le ya go romela dikgatišo tšeo tša mantšo go nomoro ya rena ya 071 895 9302 re kwe gore nna o tlhoga botse tše ka moka tše e leng gore o di beakantše le hono di go sepelela ga botsena e re leboge marona ka taba tša iriela ya pele Dr. Mashamaite le tlhatlhapokeng re a leboga go lenaneo la tabagolo motšweletši wa lenaneo le ke Lorraine Mahlo e re go gopotše tlhe ka la 25 kgweding ya dibatsela ngwageng ngwana wa 2023 gona ka mo polokwane go tla ba go direga se sengwe se segolo Thobela FM Gospel Festival tikete tšela tša sediba sa motlao pele di a fela ka la 15 ke ka di 15 ke 250 rand dira gore o di hwetše 250 rand o di hwetša gona ka kwa Shoprite le ka Checkers dira bjalo re tle re ipsine ka mokete ko mogolo wa ngwaga go Thobela FM re ipsina le wena dumela tlhe